bili blizu. Tu su oni bili blizu. Gdje su oni bili? Odal. Odal. A vi dole? Ali samo što nije onda bilo ni položaj, ni I ruka je ovako. I koliko se svi sa njom latarali dok nije došlo povećanje, 2 sata. Na brdu baklje Onda mirišu, je Robert Marić poginuo. koraci u mraku I ne pobiju staju. se ovo dvoje. Da, i bab. Pogledaj I tvoj stari lice bio ranjen. dječje, da li te Koliko sjeti tebi na godina? mene? 17. A tebi? Zastave slobode vijore, Koliko više čaure su dječje igrače. Iza rijeke pored gradi